Asinibingelele sinamngele namhlanje kuhlelo lwethu ezisematheni kumsakazo wenu eniuthanda kakhulu iMatabeleland Broadcasting Corporation iMBC ingamafitshane igama nginguSimi Nkala. Ezisematheni ke kulezi insuku izindaba ezibuhlungu indaba ezibuhlungu kakhulu esizizwa ziphuma kwelase South Africa ezithi zona ama-permit ohlobo lwe-Zimbabwe exemption permit la abafowethu akade besebenza ngawo kuleliyazwe ngokusemthethweni awazi ukuvuselelwa uma ephela kuonalo umnyaka ngenyanga ezayo umhla ka-31 December. Zindaba ezibuhlungu ke kakhulu ngoba abafowethu sebesebenze bahlala kulelozwe kwesikhathi eside kanti njalo uma sikhangela udaba lokuthi babuyele emva kwelase Zimbabwe isimo njalo esinye esinzima kakhulu ngoba lezo zinto noma ngithi izizathu ezazibenze baphuma elizweni kwasekuqaleni namhlanje zisenjalo ezinye zakhona futhi sezisesimeni esibi kakhulu ukudlula uqala. Ezisematheni ke zike zaxoxisana nomnumzana uComrade Nicholas Ngqabutho Mabhena ongu-chairperson we-Zimbabwe community in South Africa. Sibuza ngale ndaba ukuba iCabinet South Africa ithe yona ayingeke isarenewa ama-permit lawa a-expire mhla ka-31 December 2021. Bazanika ke i-grace period 12 months ukuthi labo abanelisa ukuthi ba-applye or bangene kwamanye ama-permit babe lethuba lokuthi bangene ukuba kukhona yini abakwenzayo noma abakuzamayo abakuzamela abantu. Kwinkulumo yethu nomnumzana Mabhena usazise ukuba abantu abaqhubeke balinde bame lapha bakhona benza bakwenzayo labo abaqualifya ukuthi bangene kwamanye ama-permits abahle baqale njalo ukwenza njalo belungiselela ukungena kulawa amanye ama-permits kanti uthembisa ukuthi basaxoxisana nohulumeni we-South Africa ngale ndaba bezama ukuthola ezinye izindlela esingathi ngesilungu ama-options abantu abangaba nawo ukuthi kusukela kulesi sikhathi kusiyafika u-31 December kuze futhi njalo kuze umnyaka olandelayo ngoba uhulumeni we-South Africa unikeza izizalwane zaseZimbabwe ezisebenzisa lolu hlobo lwama-permits i-12 months okungumnyaka olandelayo ukuba bazama ukudlulela kwamanye ama-permits noba babe ngabantu abaqoqa belungiselela ukubuyela emuva. Zindaba ezibuhlungu kakhulu esizizwayo zisematheni abantu babhizi ke kuma-social media bayakhuluma izinto ezichiyachiyeneyo. U-chairperson we-Zimbabwe community in South Africa nalabo akade bengenelele ingxoxo ebesinayo naye bacele kakhulu ukuthi abantu abahlehle ekuthumeleni imibiko yamanga imibiko engelona iqiniso kundawo zokuxhumana ngoba lokho kuyayenza ukuthi kube ne-panic kuyayenza ukuthi kube ne-confusion ngoba imibiko engamanga isuke igijime kakhulu kuze ukuthi lo mbiko oliqiniso usubuya kube sengathi yiwona ongamanga. Is that when Advocate Simba went public about his court application, because the other two groupings that I've mentioned, they've not been interviewed, and is that we then saw the reaction by South Africans. There have been demonstrations in Pretoria and Johannesburg before the announcement by cabinet. Asethembeke ukuthi lokho abazama ukuthi bakuxoxisane bakupheke ndawonye nohulumeni wakwelase South Africa kuzaphumelela ukuze abantu bakwazi ukuthi bathole usizo kuleyo ndaba esiyizwayo. Ezisematheni njalo ezizwa indaba ethi umkhuhlane lo esibhekene nawo obizwa nge-COVID-19 ingathi uyaqhubekeka uyaphambili kukhona i-variant entsha kukhulunywa ngayo ikakhulukazi kumazwe ase-Southern Africa abalisela oBotswana, South Africa, oZimbabwe lapho ke esizwe imibiko ethi
amazwe ase-Europe aseze avala ukuhamba izindizamtshina sezihlaliswe phansi abantu abasakwazi ukuthi baqhubeke bahambe abanye bebelungiselela ukuthi bazoya njengoba nje umnyaka uphela bayodla ukhisimusi ndawonye nezimuli nezihlobo. Ingakho-ke thina lapha kwezisematheni siyagqugquzela njalo siyacela abantu bakithi ukuthi baqaphele bananzelele njalo kakhulu ngoba lesifo sikhona kanti futhi siyabulala. Ngokunjalo-ke umgcini sihlalo we-Zimbabwe Community in South Africa usishela amazwi ngenkathi sikhuluma naye, amazwi ayikuthi abantu abahlehle njalo ekuzameni ukuxoxisana ngayo i-social media lo hulumeni wase-South Africa. Uthe lama-permits ukuthi azatholakale kwasekuqaleni ayingaxoxiswananga ngaleyo ndlela, libavumele libadedele bakwazi ukuthi engage noma baxhumane ngezindlela abebexhumane ngazo kwasekuqaleni akade beqhubeke iminyaka yonke lebezisebenzisa ukuthi abantu bethole usizo ukuze bakwazi ukuthi bakhulumisane bakwazi ukuthi bathole usizo. Ngezisematheni-ke namhlanje hlala wena ku-Matabeleland Broadcasting Corporation uthiye indlebe njalo ngaso sonke isikhathi uma kukhona okuqhubekayo nokwenzakalayo okusematheni kaZulu okunomthelela empilweni zikaZulu sizabe sikwethulela zona ngamanqampunqampu lapha nalaphayana sikhuluma ngokwenzakalayo ngaleso sikhathi. Hlala wena uthiye indlebe uzuthole okulandelayo njalo. Asiphinde sihlangane ngesikhathi esizayo. Igama lami nguSimi Nkala, ngiyabonga.